The Ben na Pamela bibarutse imfura yabo y'umukobwa. Umuryango wa Mugisha Benjamin uzwi nka The Ben n'Uwikiza Pamela bari mu byishimo byinshi nyuma yo kwibaruka umwana wabo w'imfura. Ni nyuma yuko mu gitaramo bwizeruka gukorera mu Bubiligi The Ben yatangaje neza ko bazibaruka umwana w'imfura ubwo yari kumwe n'Uwikiza Pamela ku rubyiniro. The Ben rero na Pamela bibarutse nyuma y'umwaka hafi n'igice kuko bakoze ubukwe bw'igitangaza mu kuboza muri 2023. Amakuru avuga ko uyu mwana yavutse mu ijoro ryakeye tariki 18 Werurwe 2025 avukira mu mujyi wa Bruxelles mu Bubiligi, akaba yiswe Mugisha Paris. Mugisha Paris niryo zina ry'umwana wabo. Ni kenshi hagiye havugwa ibihugu bitandukanye The Ben ndetse na Pamela bashaka akubyariramo, aho babanje kuvuga Canada, akongera akavuga Ubufaransa, ariko birangiye iyi mfura yabo ivukiye mu Bubiligi i Bruxelles. Nkuko ejo bundi baheruka kuhakorera igitaramo niho bari bakiri, hanyuma ni naho bibarukiye umwana w'umukobwa w'imfura bise Mugisha Paris. Ni nyuma yuko Nzovuye yavugaga ati ngo ngiye amazina namwita aramutse avukira no mu Rwanda ajya kwita uriya mwana wa The Ben izina ngo itange shatse n'andi mazina menshi cyane Nzovuye yavugaga, ariko ntago ariyo bakoresheje. Rero The Ben ndetse na Pamela musubire iyo ntamahwa kandi ni mwonkwe rwose. Icyo gikoma cy'ababyeyi n'abandi mubegereye mugende mugikoma ku gikoma cy'ababyeyi. Turabakunda cyane, n'ayo makuru tugiye kubagezaho, mukandi subscribe kuri Elipro Entertainment, tujye tubana mu biganiro byiza biri imbere. Ndabakunda, ciao.